Noi ma'am gi nga gi na sana sa popularity ay nahan ki paisa adigi political party di pang funding por ma'am do pam bagi damakta seran turan na any community am target tau na ungol tan nga ngai ma'am do pokai pa matam ni lai ba Manipur je kam gi kam mani hangani sang ba si sang ngai na mani hangi ba du kana yaw ni mai tai ju hangani lai ba ma'am tam ni ma'am kundai ma'am ju hangani kana da ba ja visa ki politics to ba ja kwai ti tu ga jati ming da politics to ba kwai ti tu ga ba ni je ming da politics to ba ni je ming da popularity tan ba ja kwai ti tu ga ba na tasing mo tu je ba Manipur je issue om ta lai tra ba hai ngai lambi patri adigi hen facility fatri lai tam ma khung ban tam phangri sakai school jing pham ta private school kun sin otana nai da tawri thabo phang da na ma nei asugum ba me loi ba issue si di ka am ta bola mo ja visa adu ada pangan na adu tawre adi Bangladesh ta adu gi ada gi si ma'am dum kana pok tu kari gi no ba nu hina da be he la kana moi ram da yok mai tai na pangan je ni pangan lam da ju ho ji chai bu kang bu du ka pe wa khalo ma na bong thola ni chai na ani adu di mu kana ni Facebook ji da yang cha na ani adu kitang kana bu mai jam jam ba ai ga tina ba imana ba pangan lam tin kale je ma ai kan mo nwai da tak phuna ba do kamun sa no ki da mai ti pangan phuna re adu taw le san do ki da ne taw bo je si ni ba mo na ngai le je achuma mi ji ni section bi ko ma tasing na mo section bi mo ji sama si sing ba mai ai je mo ne ba sing ba mai si ne mo ne puang ma do ji mai ti ko che ma han do ji ho jing Manipur ji da business to ma ko ma am ho ji Manipur da gi pu tho ga Assam he ko to ko ge chi kana mang ju ma khoi da khoi si khoi gi mang ja ne ba Manipur da put ma ja so ke ma ti te na ta ni achuma ma am ni su ma am ji da mang be ko ko na be ai ba du to de jan bi ja ta lai ya India gi ma pa na to Hindu Muslim tông nào bắc politics trong Manipur rồi giàu ra bên ní adugi Hindu Muslim tông rồi ba organization trong Manipur rồi ni adugi agenda đó pura ga adugi funding ni matung ini hoji Muslim dah mungkin tak tahu ngangkal lay macam je si kan dah wani ba oi Bangladesh sekarang mau sekarang kan do tolong satu orang tham pha pun ada setiap unggahan sana dah lay laga mai tai si kihel laga aduga hey si parti si vote pion hai tu ni ba election mai hai tu hai terbaik ni jo ni hai tu ni yo aduga parti mai ka injil to ni ba si kan ba je na kitang gyan ta ji le su hai da ba patana gyan ta ba papa lam cha lo patana awal sangsara je khang ba mi am ta na kana ba jan pija ki wa je hai roi ba kamai to na support an gani ko ki education system practice na kamai to ma plan gani adigi health system practice na ana election show na kamai chumam ba to ko kunai je pura puro sa ko ni ya ba mo wa ngang ka ka ne ba